siphethe umacingwane la. Baphafa gogo. I-album Umthandeni iyashisa. Iyashisa ishisa phe. Ngihamba naye ngahambe naye. Sibuke inyamazane zodlubheke bengekho noThuthani Mfokandlovu bengekho kodwa iqiniso limile ukuthi Umthandeni got the best album and a very hitting album. Because akulula ukuthi artist esike isikhona endameni isikade eside ikhipha into eshisa phe. Kodwa unenzondo udlala ingoma yami kodwa unomona wena uthanda ingoma yami kodwa unenzondo udlala ingoma yami kodwa unomona wena uthanda ingoma yami unomona wena udlala ingoma yami kodwa unenzondo uthanda ingoma yami. Sasha ngithi sanibonani bafowethu nibingelela uSibongiseni wakwaNtombela esihlelo bafowethu nibingelela nje ngaphansi kweMzansi Trend TV la khona suke sikhipha khona shisa bafowethu mawuqala nje ukubuka le channel sicela upress le bell le usubscribe bafowethu khona uzohleza ubona siletha ishisa bafowethu uhlelo lolu luhamba phambili kakhulu abantu abalithandayo ngiyabonga kakhulu abantu abasupportayo nabantu abafollowile ku Facebook naba subscribe-ile ku YouTube ngiyabonga kakhulu bafowethu support ezoqala nje siphethe umacingwane la umacingwane interviewer igcowa Melisha kwingizwe online yabo interview igcowa Melisha kwingizwe online asike sizwe ukuthi uthi waphafa gogo makwenze njani awuthi ngidedele clip bafowethu nansi clip ngicela nibheke bafowethu Kenaka komanyeke lapha ke ama voice note lapho sikhona ukuthi sithumelele abantu basithumelele cha sikafiki kuma voice note sashaya ingcingo 0722620980 njengamanje sibheke emdletsheni Umthandeni for Manxele. Oh yebo how to yaza mthonga siyabenyenye manje uphafa gogo Sanibonani izinsizwa zakithi, sanibonani izintombi, sanibonani bomama nogogo nomkhulu, sanibonani emakhaya. Ibingelelo lapha ubuyela uMaskandi lapha iphunu laseSisulu, iphunu insizwa. Kunjani mfowethu? Cha bafowethu Umthandeni lo kaManxele lo igcowa Melisha, umshophi inkani kwabanenkani indaba ephika abambatha sebesola amadevana. Ngidabuka lapha entabeni zako zasehluhluwe emdletsheni isigodi kwaZulu. La ngidabuka khona. Bafowethu iqiniso lihle. Lihleli Ngizwe lapha umlando umfo kaMthunu kanye nensizwa lapha umfana uPhethe naku lokwenqa iphansi abahlale belandelana nake ngathi amahobhe. Cha bafowethu asikhuluma iqiniso singamabhince siyisizwe samabhinca ukuthi ngempela abafowethu uyaphafa ngempela ugogo kwaZulu nakuzo zonke izindawo bafowethu uMaskandi bese kuzoba isizwe samabhinca imina noNgizwe esiwumele ngeqiniso nesijabulisa abantu nesenza nje ukuthi kube mnandi mawucabanga nje mangasakusasa kuthiwa igcowa Melisha lifila likho ukuthi uMaskandi ungayini awucabanga mangathiwa uNgizwe emchuni kusa ukuthiwa ufila akekho ukuthi amabhinca engayini ngoba ithina bafowethu sikwazi ukuthi siphile lento esiyiyo siyiphile asiyi-act lento esiyiyona uyabona siyiphila lokho kwangempela sikusho ukuthi ngamaskandi nje kahle uqobo bafowethu ngingakhohlwa iRise FM ngingakhohlwa bafowethu nongoma FM ngingakhohlwa ingizwe online singakhohlwa isikhondla zomsakazo Iskhova FM umsakazo wamahlathi uyabona mawungithi umsakazo wamahlathi ngisho ukuthi umsakazo wabantu abangekho formal kodwa futhi abachazayo uyabo Iskhova FM siyabanyanya ziningi izinto ezinyanyisile bafowethu 2021 abantu bayivezile bathi banyanya lokhu nalokhu njengoba manje siyongena ku 2022 siyongena bafowethu sithi waphafa gogo uhlukene unyaka manje mabhinca bafowethu kumnandi kakhulu ngithi ngikusho futhi lokho nakho kusala bafowethu uMaskandi akuwona uMaskandi ngegcoka Melisha uMaskandi akuwona uMaskandi umigcoka Melisha lingekho amabhinca akuwona amabhinca
ungizwe umculo ungizwe umlando umfo wamculo engekho umaskandi akona umaskandi lowo igcoka melisha lingekho umthandeni engekho indlaba ephika ingekho bafowethu fanele silimele iqiniso ngelinye ilanga siyodlula nathi emhlabeni siyoshiyela abanye abafowethu abawusala beqoqobala lezi ikhundla njengamanje ngingathi ke masiqoqobele bese kuphatha njalo silokhe siqwetshwa ngoba mina njengami nje mina ngifuna ukuqwetshwa mina yabo ngifuna ukuqwetshwa mina mhlawumbe ungcono yena ungizwe lona niyamqwebha abuye mhlambe unenhliziyo enhle abuye mhlambe understand mina ngi-understand ngempela abafowethu mina ngupuyela komaskandi upuyela ke mhlawumbe uzodideka wena mlaleli ukuthi upuyela ubani upuyela ibhunu lalapha nesusuwe elikhava security ibhunu nje kahle ibhunu unsizwa ibhunu eliphethe uhluhluwe kuze kuyoshaya lena ko Richards Bay uyoshona kule komthunzini kuthiwa upuyela isibhamu lisibeka phansi lihlabe ngenqindi kwesinye isikhathi futhi kuyenzeka ukuthi malibona ukuthi uyabaleka lithathi ibhano elikhupe liphinde futhi likushunqise uyabona insizwa impela nje ibhunu unsizwa makuzokuthiwa khona ibhunu lensizwa mfowethu lilodwa bafowethu sehluhluwe upuyela mina ke ngupuyela komaskandi ngoba nami umhlaba womaskandi nguphethe ngenkani uyabo nguphethe ngenkani kuyehluleka noma sebengilandela insizwa lapha emateksini omavava naba yikho into abayenzayo ngoba bebelandwa nje bezama ukuthi bezokuzoqhathwa nami ngoba sengixakile velela kumaskandi bafowethu Iskhova FM nembokode zamehlo upuyela komaskandi ibhunu insizwa ngeke bafowethu nangonyaka 2022 ngiyathembisa ukuthi ngizobe nginiqoqobele komaskandi nginiqoqobele ngeqiniso bafowethu nginiqoqobele kamnandi nginiqoqobele ngenduku nginiqoqobele ngengoma nginiqoqobele ngamancoko nginiqoqobele ngokuqonda nangeqiniso ngoba ke ngiphila iqiniso mina uyabona anginayo inhliziyo egobile uyabona anginayo inhliziyo yokuthakathi yonke into yami iqondile iqiniso uyabona ingakho ubona ngingena isini nje namhlanje ngoba ngineqiniso uyabona so angikwazi ukuthi ungangithola sengikhuluma amanga ngoba amanga kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi unesino wayikwazela uyabo manje mina anginalutho uyabo ayikho into engayikwazelayo yonke into engiyona ngadalwa ngadalwa nginje ngiyofa futhi nginje uyabona kunjalo ke bafowethu ngiyabonga umthonga ke lapha ke insizwa lapha ke uthi yaza ke umthandeni ufaka amanqele abona bafethu ngenza kwethu sibonga kakhulu ke lapha ke umthandeni umfaka amanqele wabeka nje ke wahliphiza njengensizwa ekasho njalo phela iqhakama wethu unyanyo la 2021 lusale esithi waphafa khokho 2022 unjalo nje sibheke lapha ke kumkhulu manje sithatha umkhulu 0722662080 thatha ke dasta mfowethu ngapho awukhuphuka khetha lami ukhetheleze madoda ndomane awethu masizweni yewe madoda ngiyanizwa lapha e-studio niyibambe ngakho impela lokho ungizwe kubhizi impela kusho mina ke indumandumane ngiyadumela mzimba bajepeje bazonempandla lizo zamathutha ibomvu nkulumo ziyamlandela phelile unyaka siloko nje siyibambile amagcingwane siyibambile impela futhi ziyakhuluma insizwa uyabona ukuthi ziya ngezibongo zami inhliziyo zamadoda ibomvu zibomvu inhliziyo zamadodeni kodwa ke ngiyanizwa le top 10 yeni yamabhinqa ake no black coat ngoba phela uye ngabona ukuthi ukuphumezile black coat uzama ukuthi black coat usandle ekhukhwini suka madoda sikile abafana bamapiano engizokusho nje bafowethu azibambe kanjalo insizwa ngibonga ukuthi bafowethu nibheka nalabo abanganakekile ibone nibabheke kakhulu ngiyezwa ukuthi impela zindala zombili zibambene kuyoshiyana ukwenza sifuna ukuzwa ukuthi ubani ohlukanisa unyaka unjalo wethu ngoba phela yibo abantu umculo hayi nina eniloko nikwebhana nalaba abanye kusuka madoda hayi thina nathi sibambile sekuyaqala kuyangena kuyagcwala la Ngizwe lifestyle hayi uqala ngempela kodwa nami ngiyibongela ngale kwethu iqala kuhlukana phakathi wena ngizosha mina kubi asalanga bafowethu njalo nje Iskhova FM bakwenze njani sakhona namanje for umnikazi wayo uyiskhova mkhulu sazi bambeni masosha
Siyabonga kakhulu social madoda hawe inkuzi lena. Ayikho ke isangoma noma inyanga ehlula njengalena. Emlandweni mina ngincomini nosenzo. Sizolena ekwazi ukuphuma umlando ya investor yakhela abantu lapha ke indawo yobumnandi esizini phezulu inkonka Durban ethi Busu lifestyle inkonka Durban lalela bona inkosi yendawo zobumnandi abangakazi sazoyazi asilalanga nje esikhona sakho kula manje zawuphinde sibhukuthe lapha emlazi indaba wekhona amanzi haza ngibona juluka nje afu ucelela baba umona ejulukile juluka ubhece hamye okunye engiza nakho bafowethu kunesicelo sokuthi ngicela ukuthi sisupport umculo wabafana bakasandile Mbongo bafowethu bashaya kakhulu ngizozama ukuthi ngidede la ama-link ukuthi abantu bewabone la phansi bekhona ukuthi behambe odlala umusic wabo endaweni yabantu bafowethu abafana bakasandile Mbongo abayi2 usandile Mbongo uyaziwa angibona ukuthi khona umuntu oyibhinqa ongamazi usandile Mbongo uyaziwa lo usandile Mbongo insizwa nje yakhotha mshaya umculo omnandi kakhulu abantu ngicela ukuthi bafowethu nihambe no supporter amadodana akhe ashaya ingoma enenkosi phakathi bafowethu bacula lokho kwangempela ngizothi nje ngidedele iclip encane nithi ukuzwa kancane ukuthi abafana yini le abayiphethe nansi clip Kalana bafowethu uJanuary inyanga yekabishi yebo kodwa ke ngithi angakhuluma kakhulu angibonge nje abantu abasubscribile ngibonga abantu abafollowile eMzansi trend ngisacela ukuthi nabangaka-subscribe ngicela ukuthi bepress ibell lana besubscribe ngiyabonga kakhulu bafowethu ngingabe sengimosha isikhathi kakhulu ngimoshela amadatha bafowethu mvuka amahlobo uyabhalelisa kakhulu nibe right bafowethu enjoy nibe right thank you